Masuk-masuk si Romero bermangucong. Di Utalubu. Kona ni Pareses. SB11. Satu ni Pahila ho. Para halero ni HKBP. Dung marumah tangga. Basa gajang ni patong naman si Bajut. Anak keningan. Tuh muna dua. Alani. Tiup pamu munay. Gomos tiup pamuna. Asadong. Bohal muna. Aranangiro madalani. Ari perumah tangga muna. Dirangiro. Idora abanadong kaluarasan ATM. Mulhala di ATM. Babak hepeng dong. Mula madok. Ancaman, tantangan, masalah. Hari-hari akan datang. Masih banyak yang kalian jalani. Masih posoro yang mulai dua. Alani asih marani Tuhan. Pako mau tetapian menetium dalaka dan tutong dapat persaudian. Atong hutul mapangula di gadu-gadu. Sorap tahun ini saya anak dia muna buha baju. Sasak di solo masak matuatian. Pasotun nami ulus rabuan ulus muda dua. Sa mabu gabian. Budi pasal Tuhan. Amang pergi buat nami. Baik abang. Baju ini makatai dan tulangan. Oh iya. Oh itu. Hidup tua. Baik mana tulang? Enggak udah berkat lo tulang tak bahu. Pak Jono nak tulakku. Pak Jono. Dia laku Cek. selilingon pernah tulang doang utang. Jadi mulai sadario nama si batuamu nama elaku mahamu. Oh lo inong. Yo budak kunak pergi. Cita-citamu mulai SMA. Ikut lebih buruk kamu mudah. Kegagalan ini alamat macai kenapa? Dia cita-citanya. Jadi dah udah dah kegagalan ni naik sekolah mobil puro na berot sonari di batu Tuhan mah si rokat di tordin dia berdita. Berdita elak berdita ada dah yang deh. Tunjuk kau maho semua dia selama Napoto dia jeda. Berku Monica tadiku omain ang napoto berjangan sama dia yang mati bapakmu. Buru-buru enam bersengat juga enam deh. Berku Berku dalam aku sabar jangan mati bapakmu. Di mana korina perjuangaki malu satu musik yang enak udah inang satu manari dalam berkuasianku tadiku dah menikah inang iya mak dah gabi yang tubuh anak juga bodoh elak minum buruk asal dong sering berbeda Batu tulang. Tabay ba tulang na poso? Tuito mi, tulay mi. Siya kami lain na manang ito na selamat menempuh baru lah mulai sama itu Singkat pada ati tulang. Adong nabe. Nga. Nabe. Abang pergi buat nami. Madamang ko na persis pasal tamay jo ulus sila ulus buruan. Ku
dijalankan nanti jalan itu. Ya. Tumadar hela nama. Baik kata anak tulang. Jadi Madarilaw naman na marlamatan noon. Mulunong ulaw ni tulak malila sugot madar mabunang muda amang deh. Unang buat tu perjujian. Baik. Oke, tenang ibuang nomor si metu ya teh. Oh. Ah. Oh lo. Lihat surat nenek tulang. Oh lo. Dia bersugut. Oh lo inang. berat tadi. Dia bersugut. Baik kamu sebentar nih, baik kamu nak. Berjuni si metu aku nabang. Jadi hulala tu ulus tohonan na maon ngau malau siabang na peyak kemak. Dapat songon na nidok na si tua-tua dang adong na gumugos yang gajom muli siya bunga sing sa dos ni roha. Nung amar dos ni roha rapdo hula-hula di tanah topangan. Nuaing pe tu ulos tohonan ma walunari. Mitor mangarade ma di sabola siya muno paraman. Iya. Paraman ima sa sabola yanak konon. Paraman Bagi jalo, walu. Simolohon. Pasya tupar kudusau. Mitor baris maju walu so. Olo paraman nunga Simolohon parsalak Olo mamar langsung ma nunga lekat mamar pasangan. sada sorpi tulang dah Oh, saya ada sorpi. to dua tolu marga sihide mo isoma dua nai par to dua sada par to dua nama par to dua sada sorpi Baris sudah. Partajung Morawa Doho Amani Fitri sada dua tolu Amani Fitri baru masuk matu tohak ni boru di habirang nami masih hutiapang di sad si hutiapang baru na boru nami ma si aritonang Dua naik. nggak di dia itor ulang mars babali-balian tapak ketikyon Lihat tu orang dia seperti ini saja. Ulas. Lihat tu orang dia seperti ini. Halo. si hutiapang nyo baru na boru nama si aritonang Kalau sudah tiapang lain orang semaduruk pas satu dah. si aritonang Halo, sudah siapa? sadanari ma sadanari sada dua tolu Sada dua tolu opak lima olong dope. pitu Dua naik. Tusi tiapangi hak semaduruk pas satu. Asa bitor hopar bakalo-kalo. nunga Halo. sadanari
Tuak kabere nami mo pinoparni na buruk kunong matuay. Si Burian, si Laban, si Mare-Mare dohot. Si Mamora, rotu so perek kunaw ba nahurok ko dito paparani na buruki. Si sadapat jalok kamu rotu so. Si Mamora do, si Mare-Mare. Baris sa mo pa salisan. Tajak kon ulos paso-paso na pinasa ni hula-hula to. Tiga, sada dua, tolu opat lima onom pitu rupe. Oh, walu. Sada naik dia, sada naik. Oh, dipudi bawon. Raja Hatau mau menutuh orang menang tu dia. Mau lawang buruk kurang dia tusi. Seri gimana borhat? Halo. Otula, niosada, niona kapaparan berukku do, sisa dapat jalur do sudio. Olo, sada nak kis sorpi, ibana. Sada sorpi dah, sorpi sada. Ngapas bersedo padu patulang, sada, nunga, dua, tolu, opat, lima, onom. Pitu Sorpi sada. Sada sorpi. Nyo si sada pacalo do nakatu berek apa perani na buruk do. Ido. Bae batulang. Masih kope. Halo. Serta dia mangboru. Gabe. Molo ulos solohon. Tak kena mangboru menuturi. Dohono tulang. Gabe tulang. Iko kudul lo persau di ulau. Song nido tulang. Kamara di tulang. Gabe horas. Bang bojo abu tulang mo. Madi dianggit kunakin. Bapak ni si Leo. Roh tu son. Mangboru berlawa mangboru berpudusau. Roh tu son anggi si sada pacalo mahita. Persau kan sokap. Naro tu son. Naro anggi naro. Ido. Mauliate badi Tuhan tapar horaso badi hita di namar hula boru. Takas te pakahologion di debata di ulang tadi bagasan sadarion. Tapuka ulang di bagasan dame jalagio barujuk mau di bagasan lasmiroa. Tuk takas do. Naposo di debata do na taharoa di bagasan partikiano. Ima amak pandita Samuel. Adorang dihaposoon na nong sopi na bala dia kata kasutan dahan. Ala di luar nabi do di reson nabi do amangon. Dibain sebagai pendidikan. Siakato pusat. Jalala sor reson nabi do amak pandita Samuel di tabalhon. Jabat jelas rohani bagasan partikiano. Aki yang mamar hite ulang na tapatupa. Ada na pinuka na punta si jolo-jolo tubuh. Bertanda songdalian bersifat tuduh songdalan. Perjulo may di hasangako hagabeo ng doh kesehatan. Sagyan lang ditambay na bata. Aka pasu-pasu tuari na yung mangihot. Lumumi mamang barungkol ng batua siya tano. Lay pariraon. Di pado-padoho di mana dorolo tutuluan tano pembangan lau palulu ulau tasadari natapatupa asi marohan itu marhatari dama tuari bersugut menang aduan molo pasu-pasu tiada kota didoakan nama tua yang tiap marura tutoro berdaka tulabung marjujungan tugijang asasi kompar horasa panggabian nagio jalota tamiak pagi do parhitia somar gamu nai parhitia tu amai asa jumpa parhorasa panggabian asa dia parhitia dulu solo dari pasahaton nami marada pokamu siraja dalam barunami do akan am barunami marada suri do akai babere nami asa sore do dapat tua babidangan isi wopi nabi do kan di tarabona Pusangkara porek tuluang masa tua. Sinur mana pindah butuh kami dan diulah. Lamtu ulina kita bahula boru marsi paululuan. Asal lobang masih lijuang lobang sobi noboan. Tu dia malah kasih raja dengan borudai dan borudai. Tu si maju apa ngomoan. Ima tututulak. Asa sahabat solu sahabat tutea. Nunga sahat kita baru laun. Pasahat adat nago. Di namar hula boru. Tuhan debatama na pasahat paso-paso. Amat pendenami. Dan borha masalah malilau di dalam posahaton ulos solo dalam perhatian nami bertamiak 7 batang baik damang manahok
tulang raja ni hula-hula akau lo solong namara tu yang akon nami odok tu paromain kau patu parajai kursi buat kamu kursi tu son nggak boleh bemar kursi oh lo oh itu jadi seorang madi kita buah-buah mana ngaba kalau lo solong ma online besa tikion parjolo manon suci abulunan do taangina do ibotona parjolo suci abulunan do taangina do kai botona nga dungi paduahon salimas mana sude sonak balega narosian 200 do na dihutao teri dua non boru bere ibe bere masih foto kita naik ayo perjolo hasuto sude baik lain baik botona oh no jadi pindah sama cuma mau mikon sampai kamu atamu di helaniba sihir ison rohat mabuan ulus nagajang sitor rampo anggo namang ulus so namang Tuhan tayo ulus dito dimu alayang perhatian namang dah Muluboy niya Panginoon namin mang amti nga kasih boto hamkan naksohus cerita ka naman buat kamu memang ditangyangmu damang da asa buhay pompa di ba si Monica guru malo mangit amang pendek ya malo bolo isan aro akan akuran dai nang da nakpailahan dai nang da pikir nak kau di dalam tahu dia saru pada kita bingung kan apa lagi jang doh mau lihat ini di rakulu kualani laimu na biamak berhalangan nauli do so tu karong dio Monica ala soroi botong halangan nauli do dai nang deh makirim do ibotomi dan deh, kalau aku pinasa hotel belian ibu tong buat ni, aku pindah ibu tong komis pasar tu dan deh. Amang perkibot nami, ayo. Oh no, no. Neo ketahui kamu, neo bikon. Mola tema. Jadi auson amang burung dawa ada semua pengganti ni ima bapak udah munar bapak si Pandi. Jadi dititip podo aduh kulus lasmaroham main nah ditip non alana disadari pribar pas do masuk ijar ido berhalang banarang hadir sadari Sony Majo melate Ngabe arong naman kata sian horong ya suhuton di nama awak perkibot nami kadang nak waktu sih saya tersadar sih dia
Sadi masuk ke itu sorak Malela naruh 1.400 tantom do nadi hutahon Roma ita. Jadi ala perdiri wasuton lomba perdiri di jodoh mangiuk memerpau dungi mangiuk mana gitu bulu dungi merpau dungi si bangucok. Biar manuk kata udah kami tunggu, biar manuk kata baru ini dah. Ngabe, duk sino mana sana Malela, na 1.400 tantom, do na dison, sa lima sa masude, boru bere namin, do si Matua di Burunay. Gabi itu lang. Oh no. Okay, boy. Ay borusut mamasuk. Mamasuk borusut. Mamasuk borusut. Oh no. Kamu mana seorang? Jadi, wah, pinasama to. Tuamu baru manukan sa kabebe, buah kira-kira. So kamu borui, hela. So kamu manukan sa kabebe. Bueno. Ido. Ano? O ido, jangan borui. Baik kamu makalah nasa kampar dulu. Kami nak nami boru bere. Kamu sa kabebe. Dia do. Ido. Aido udah konak kini ya. Oke. Atau siduk kami hamu mana? Oke. Nah, kau macam padu kata lupa. Ido no. Di dasar Malela, som kita. Jadi songonido dia muna dua. Baru nami si Monica, dokter nami si Samuel. Danga pada kacang doa nami beata. Sadok akata budai dok jamitai parokoma tua kanan yang rok. Asal dia kamu gak berumah tangga saya di dulu nami, dulu masyarakat dulu jul tua tapan yang besai. Anggia mah tua kanan yang rok. Cepat kalian dapat ngomongan asal berkat karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga rumah tangga kalian rumah tangga yang sukses, langgeng, mendapat anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Asih marwani Tuhan yang muda dua, saat di Solima, saat kebaktian. Pasal Nabi Rasulullah satu pengabdian, satu pemerasan. Tutu. Permusim Nabi, kasihnya seperti sungai. Surah Malela. Baik Sonak Malela dari Uraidon. Ido calo.
Jadi sore masih kami rasa surat balila pinasama tu muna buru bere bere nami dot si maju ni buru nami rumah mamu namu mikwa tu sudah buru surat balila nasi tantom nadi hutaon dot si maju ni buru nami saluhuna sadi mas mamu tabar tiki Surena paribanai. Nak ketiki, alana dau tata. Olo. Latok pesega, nama orang, ikut di daerah motor sabun nakok. Jadi sumber dah subi. Kesong, nah, bang, karena di subi, tujuh lo, ulang itu budi. Tujuh lo. Hormat. Jadi, songoni mana anakku hasian dan bersu. Boloho ngati budadan waktu pikir be ngati kau toroha neberju saropan amun nudu neberju jadi posidoro taksi pasi ngotor holangon ingo jami dari pendidikan nakani jami dari amat pendita persiso masih buta holangi apa sosokan juga soal bagus, bukan seperti badi lagi yang tidak ada isinya terus ya harus semakin tunduk begitu juga ya harus semakin tunduk harus kelihatan perbuatan yang suami benar ya ingat ya amkureta ya jadi pos doraku dia bolo anakku udah pos doraku nggak guru kesepasi mamer ko lolong sa anak suwa anak pesoni bana aru kita siap beri benar berdoa jadi garu bulan nomor betul lu menjual jadi songono maiko aro ngopak guru apa kena bagus tetehan doa lo nasa buat doa nabi yes isina yes maru membatalkan udah dua lah adik nama speti dia aku bodoh ya lah yes maru membatal ala nak pesong ni tulung udah kurang berantem dorong muda be kata bersama jadi soalnya jadi langsung nama orang benar deh akan lama beka dong jadi soalnya permusik baik masalah habis satu garu nami kamu mah nah pertusik anu laguna oh peribadi Jakarta enak jago kalau pengiruni mama iyo jalo mama kaburu pernah surat beliau udah jagoan oke oke bungkus
Disoto lang. Baik mah pariban. Ako madala lagu si Birong-Birong. Iro, si birong-birong. Si hitam. Iro. Serio. Seria, pasa tu parki boti. Iro. Iro. Iro, jalo. Horas. Jadi BH, arang nabi sakit. Naik pasal tuan dulu sudah sebagai guru nabi. Arang nabi. Warna pepetau aja. Terakhir namanya terakhir. Iya. Pinasa apa tuan muda? Hula nabi utagalu. Dosde nasa hula nabi. Mudah-mudahan pagi dua raja nabi. Saya dimas mahu sudah. Soalnya main nabi. Do sauta nami. Panginoon namin sa limasok ang sulit sa ulo namin. Do sauta nami. So ni marasa namin namin. Jadi mulia tema di orang yang suhuton enak pun nami raja perdiri. Dihita nasa pangalan ng boru. Tu raja enak kota perdiri. Asas hari haroro mahita saluna. Dihita nasa pangalan ng boru tu enak kota si raja perdiri. Asas halis harono mahita naksuhoni buru bere nami kutagalu lasoni nang natua-tua nahubog kami siyan huta tanotumpangan terlumubi ma perhalado nami nasiyan HKBP 500 mamerektik kita asa sa harono mahita saluna. Iso mahita barbari, sor. Edi umat sitina. Umat sitina. Paturiaw. Jadi semua ni may dalam sa kasuhuton. Tu sudah hamu rasa hula namin silaban do sudah hula. Do sauta namin at namin. Hele kala. Pabera tikki sa di mana bang sudah. So ni may namin. Santawi di awak katulak kote ala ketepatan san huria sautik datak kerja di audio perjulu baru tu awak kahulu dete. Jadi sonima adi awak sihite adi ate awak kita isor roda hami bui madhonon dengan nyamak parhalado sana kebipi para tu sate awak ate bung disi mertumpul awak pandita sa muli sihite onesteha rodo di tanggal 10 tulu mangkok kami mau napabawa Tuhan parhalado ni Hurianta ima direncana sida nong macal pasu-pasu pagdong sarpe onda bawa sasadaro alani amang molotuk pesonondo dia mak gede tete sahalak utusan makatahi kana subut Allah yang kahalangan nauli unang gabi makurak kolas nurhamuna jadi sembal gani las nurhanami mak kite pendita masalah utusan doh ruasi jamaate jala saya pikir san nakani
Dumar uluan neuria hami siap perhangir marga sehaan marga utawuruk satu amak sihition. Selama waktu saya dihantar di 400 saya membuat berusia nih narakku. Dua main membuat baru Tagalog, saya ada main membuat tubuh di baru Tagalog. Ima amak sihition. Jadi naik maksud di sini, biasa sahak mati agama, sahak ma, mergugu ma amang ate, ay gumambay nak kahatasan natar surati, amang ma pabakas songete, alay pastorannya amang, mga iboto amang dah, 20 tahun amang ate, dia kulit 400, marukin lo niya kami, parhalado muhian, saat sungar parhalado niya amang dati kami ate, naik mga lepahak da kado, alay mga lenotik, alang roha. Ala dang unang iwer nga mga ate. Otik so sa dia pe datuk Tuhan mamang nama masuk lang na kelas karuhan amang ate. Tuhan amang mati amang ate amang dah. Oke mang. Oras amang dah. Oke. Inang ma saya hong maksud na pendidikan te. Gabi inang pendidikan itu tutul mati. Kira iyo makana sampai hudok nakani ngato luham alahong mabuak boru Tagalog dua alay tubuh ni Tagalog sada imahoy. Jadi pasurahan namin at amang dah sahak makan na ulam ako. Okay, imaju sana. Jadi buat hina sa pangalan po buat marga si Bintang. Jadi mulia tema tersono ma udah tabain tertib acara nasyak kita udah papuhum manusia marga huta gaya alana bunga bersepau dua kita dahang duli titik ki hujalo hami ada siap marga berdiri molo hamu raja julu hami mana mangi hunto jadi papuhum manusia kamuna hulala perjulu masih hula namara-mara di madohata molo tortan nosada be ale madohata pinasa majo tu hamu namone asuton gorau kamu baka hula namara-mara di jo baru anu satu hula naposo papuhum manusia tulak utagelu tersoni mata tertib acarana beha dosrata sian ula na marmarangki beha serbado amma mauliate ma perjolo di pasar roha di Tuhatta ala di persarata ya balai tikion di bagasan tiurin pamikirion las ni roha dohot hahi pasok di ulau las ni roha dong daput siroka di todini berenani di so mauliate di Tuhan mauliate ma nang di bungwanta soalnya mah perjolo sehari di Hamuna pemurun nami keluarga besar di Pardini mau lihat mah akan baru ala di pasangan pamuna do hami hula naposo sian marga ditta di son di Hamuna di Rohadui ala ulau las niroha di nom dapur sirokak di Tordini nyon bere namion sehingga emak akari nama ihun di persauratan nomor hula nomor baru lam tu sadana hita sianot tuaka ari nama ihun suang sonima di Hamuna pengantin molo di pengantin takas suboto kami sada perjabita do Hamuna do nama modeng kami marhite hatan itu hatta jadi obe posrohan kami bertamiang do kami tutuhani asal giat gabe keluarga na berbahagia Hamuna keluarga na dinggan di tongah-tongah di persorota di pergulmitun ni permuluno terlumui ma keluarga si tiruok kamuna di julu di Tuhatta jadi nak pola si pamudai hani hamuna do si yopoda marhide hata di Tuhatta Tuhani jadi di sialai di ulau las ni rohanu ngajalo pasu-pasu perdo masrebe kamu di tamiang nami buanu nami do hamuna asal giat gabe keluarga na berbahagia keluarga na senggan sianot 17 tahun tidak pola ganjang pada honokku siang dia mamat jalo pada dia memuna manakku pertut dia mau ditamiang nami nauli na dengga siang 7 asa songon hata mina dua mau luluson perhitian dong mapai tamiang tutuh hati jadi tuh ulah lain na tubuh sikoru na didolok di purba dua ditamiang nami wanon nami hamu gabe di anak gabe di boru dong amuna satu dua Batutu di amuna penguron nami keluarga besar di Pardede dohot si hide ya pada tikem tentang do tabi aku nami tu akare na mangiu asa sone do ni na dua asa ador halukai na tanggodoi iho iloku sahamamu sahur dua
jala sa matudu di pairing-iring pahopo. Matutu. Aso batulu halima alahami pak do margaginta. Sogun pamapak paki modern konon nami asan tulpak mo sini para jana marbuahi mo dahan parira. Panumpak di ulanta, menumpak sumangan mama sumasu Tuhan, lupakan jua-jua kita karina. Oh. Binasahat Tuhan. Iya. Noeng sahama tutulang muna berkamuda dua tu sok. Romahami noeng tulang muna. Angkana buru edam ima kamu parandan. Tak pola gancang dohono. Alai na parjulu sahali molo marningo tiba di perjumpangan dia pribadi dohot pohupukku di awal roho tu si soma raduk doho di ulauni jalabui do kita perjumpang na perjulu sifata upung di opung ko tu sifata dak ala bergaul lo pehamu do pohupukon nuai upung nung ngasah be gabi upung wa mate nak pe ama pendidak ko. Iya, jadi si honok itu amat pohupungku. Perjuangan pertama sudah selesai. Perjuangan kedua kita realisasikan pada hari ini. Perjuangan ketiga membentuk rumah tangga sangat sulit untuk menghadapinya. Rangga diboto amang besok dia sudah akan nama saya. Untuk membentuk satu rumah tangga sangat sulit. Ngasulit di dalaho asa gawi sulit do peo nama bentuk rumah tangga. Jadi si dohonok kutu margo bumaho. Jalan burju doho, huatik dak betul. Langsung oni nak diho hupung si Monica. Bagas do hatan di janitai. Ina masih mahusoro-soro. Jadi ima pesan nabi songon upung mo alay. Marhidego di hororo nami tikyo pasahatan nami do ulos si gajang rambu ulos na lidang songon ni dom ni natua pita nami may tutuhata asa anggian gajang maumur muna jala torok ang kapaparamuna 17 siala lima ala disondo tulangmu pinasahat ma tutulangmu pasahatan ang kahatan adikan. Malihat tema di bukan nomor las nirowahi tadi bagai sadario di mana majalo pasu-pasu berdongas parsari peon hela nami guru nami si Monica sebagai joro di dewata marhiti na pasona. Jadi hanya mah lapak kami nomor beriba auma nomor 2 ala idang prosu dia mangatin ala di pangarap tuan do aka halangan adik ke sudah. Jadi anak titipan sawoti. Siap kami nomor beriban. Udang dunia anu boleh dihitung percaya. Ate pesanna tuhamuna soni menikah. Nampe ulat tuburuna mi pasahatan nona mah ulak kertas nama dihamu. Posro hamna tulang. Alai pesanna musik babal gahamu mamarsubu tadi amang teh. Gabi bayat tulang. Iba jo hantarku selamat berbahagia. Selamat menempuh hidup baru. Kejujuran adalah modal yang utama untuk mencari kebahagiaan dan kesetiaan. Oke? Selamat menempuh hidup baru. Aku tenang na nomor 9 itu ya bang. Jalo surat nai, lek kamu surat nai natulang. Surat na itu verso Oh, 5 no. leyan. Ay diari marso Surat na sa verso binoto. 5. Jadi malu hati mantu
dihamu amang hide berenami dison rodohami tulamuna dison robohan di tulangmu dison dobungmu dison tulang ada tulak sengai tang dison tang mulang ala dong kalang ala kalang dari gemi soan yopu jadi anong lo kesan yopu lagi mama deh, sorry dah masih itu. So macam itu nak kening, pas, alayarong, alhamu di pengarap tu di tempat, unang sama ho kamu na beda-beda dong, nak pinamu orang, dia bocor kamu sih. Debat apa? Madok samakan semua orang yang ada di dunia ini. Suatu di sama balik lagi di pengarap Tuhan. Ima bisa balik lagi di brand seponika. Tantangan yang paling banyak. Diulahon amal sedikit. Ikut doh lebih mahal dari amal sedikit. Balik lagi di pengarap Tuhan. Unang kami selek, unang kami ala di sawati, ala na arong kukusan, jadi arong mungtut. Ini di pengarap Tuhan. Tulang 27 tahun pengarap Tuhan. Dan tidak berapa abiga ganti gaji nabi. Kalau naik perwaro. Jadi imah haji di pengarap Tuhan kalau di tempat itu tidak. Kalau ini bisa. Unang sama-sama kan namun ada samarat. Udah samarat ya kamu pasu-pasu dihamu paling banyak. Udah. Anak saya ada dua kamu walaupun dia di atas di bawah. Rohamu pasadahun nama ngaliat hatan di debata tu ruas guna na adong di lampu apalagi di lampu uber kamu sempat di lampu liwa di situ jadi itulah pesak kamu sama kamu memang sudah di bagasi sebuah asa dinggap kamu dihamu ulang asa boy hamu gabe turun nak soni inak tas turun penjina jadi ibe bola ibe nago si holopu jadi arong do titiban ni opumu do titiban ni tulang ulos nago bahasa tongkon tuhamuna baudi Jadi soni mah dihamu war musik nami. Gabi tulang. Setiap patulang do di tua nas itu tuan kami nasihat 500 do perhalalu anor raja kami tak sudah penuh sudah kepadia tak sudah sebenarnya kami saja tu sangat masoba itu karena kami nak perlu dan kami perhalalu uli baru hamuna dihamun berkasih hiti permisi minon amang buruh apa satu kil Gabi tulang dos niroha. Mau lihat mak. Dia di sini dihamu permusin nami. Kalau yang lama kami laho bahasa terulus tu dari penanyon kamu mah edena suka mah debata.
Jadi soal ini angkara dan kami enam itu dan kami masih atura mau sopai dan niat pertama persok apa karena kami tahu na salutnya uni maru amuna amang perkiwat kami Gabi, gabi. udah sampai kami kau udah nami Gabi bang. Jadi semua ini marah nami rekan duduk katulang nami don na tu tadi utan nami don perhala do tuk songabi me na buyak karata nami balatang marsobba tu rajai martangi yang mau raja tempat tadi bata angkat sekarang hero bodoh pe bergasi ini separuh nami sana asa titik masuk pak bodoh pada baduna so ini benar tu pak saya gudang ma pinasuna Mati tu. nami satu diamu. Jadi melihat ya Pak, alanok sing perulota yang permusik nami Gabi, gabi bang. kesehatan. Bea aerok do besa kamu udah nami nang doa sauta nami nang pasatun ulus solo rabu buah hira masak kita do nari hutaon esok kamu burta kadung sok kami na sok kami na aka kiri mana bea dong kata pasar kiri mana dong 3 biji. Jadi soal ini memang baru. Gabi tulang. Asal sikop udah tapi satu riot soni penabui. Dison ala semua nasi duhut akak kiriman. Musukun paru main ke berjagado 50 lepor. Gabi. Pasal tamu itu sih. Gabi amang boru. Boruko pasahat. Amplok ulos-ulos 50 lebar. Pasal tamu tuh. 50. 50. Etong itu pas bail 50.
Pasahak Maturajay 50. Dang nahurang orang makira dorong. Nyom Matulak. Jelamina. Jadi songoni masih kami marga perdiri dulu Sultan Abdul kuda nami narosen beratus manang si somado nadiso. Cuk songoni benar boleh pasal kami. Nasugun si beritodi dulu rabu. Makirap senadau menyokpani mata mertuari mata. Saat niso di masa tu batian. Nunggu pasal kami porsi beritodi ulus rabu. Satu makabean, satu pada orang. Iba tutu. Lain itu tuh. Mau lihat ya di raja ni hula-hula nami mangulong major raja satokin. Tagas sota pasikop do pihak kaulota. Di boru nami patu pahamutes di hula-hula ta. Asa barudut do pihak kaulota. Tuhamuna raja di tulang nami siaha. Raja nami nato hodoi rajai partugi. Molo pitung upu dia rajai. Ay raja idon nemang pargonggom. Laho papuhon anak pinupus mon martong adibagas. Nah uduk disi bono pitung parjono ujung kami akahanggim berumpang ni hula-hula nami las rohani rajai song lima jumolo panggilan nami tu rajai si jalo titik marakup rajai siahat song lima jumolo suara nami tu hamula hula-hula nami mulai siap bona tulang si hobik datu parulas bona niari lupa batu hula-hula namar hamaraki si morakir manalu si morakir Parbonan nami si hobing kopusona suang-suang nau peperhami to kasihite peparan ni si sungguh si gola raja tulang nami tulang na lagu na baban robahamu raja nami si raja partogi boda tulang nami si hobing raja datu parulas baik si tohuna huduli pada nami itu sikop-sikop kita udah kabur ngina nanon si matua nami mula tutano topakan Rolah waktu tulang. Bartu pangiduan nami nakir raja nami raja ni tulang saluhut nama hamu hula-hula nami. Bona tulang nami si hobing datu parulas ngarisor rajai. Nga. Bona ni hari nami lupa batu dok lubang gaul ngarisor rajai. Lunga. Hula-hula nama ramaranggi. Si morakir manalu dok si morakir. Parbonan nami. Tulang dia pakarisan si hobing datu parulas. Ngarisor si hobing kopus sonar. Suang-suang nang parbonan namin o paparhami si hiti siya sungguh si golang rajay tulang nami tulang na lagu na baban ngarisor rajay mau lihat ma di haroro ni raja di tulang nami di gokodo jo nami las roha nami marulo polok nato di nami partikian aku pas hatami matuhamu dan raja di tulang nami Di hita hula-hula nung macam ke suara ni boruta maka gejoni magdosana pa Tuhamu akka hadung nani di ulau ko songnau mula tulang mangela kau tuhaduli ala ni ulau no upasaka Tuhamu suaraon asa pan atatta haduli ala ni ulau no Kuni mah kandukan misyan mula tulang mula tu. Hatani sama dia kana marhamarang gini suarami kahaduli. Lumawi mah pada di bagasan tikyom
tung ditopo buhu do ruas na artapu kulung berbaju sekarang alani berita bapak ni si Samuel imba bapak ni pendetau ho mana-mana kas molo tu kuda bahabi penok kata nabi sakita na marhamaragi uliba alai patujulu jo suaram di bagasati kior siap tulang ni ama Samuel. Yes, ulilo ho haduli abang ilok nama juga mata bulung wen la malong sakalan ho wang bonan ho tapuna jalo do on sara usak basakat ho abang Oras balita salud na. Salud. Son, rodo kami beri ulangmu siap semoga. Isiala membuka para bugasok kamu. Saya di pas-pas mutuatta mahamu satu nasari matua. Ima tutulang. Wah, abang tebak beri tebay matu. Anji song ma di ho leku. Toho doi sekolong teng mata ulung lo mau tekan. Ulung. Jadi leku nung ngabel garuhanan ni maso ni berikong. Bolo tumpe holan tu berikong batak bele sotong pola songon nalu ham. Jadi ho bre yang pertanyaan kalau ho sila pula ni bosong kani tulangmu holen hata di busoddo yolong na bre bolo ulus ni tadi satu tadi kalau masih itu tanya nani tulang mana tulang depung yo peto bre nang langsung dia ke ronan ulos mi badam nang nang pasatul nani do tubo anggiak ma tangi tu atai masuk tuhan gen anggiak ma urus naga jamong setelah udah buang anggiak ma dari lasma badang anggiak dari Tuhan dan yang nami asa menepi anak mo doa menepi woru tujening ro Ima tutulak. alai asal dong nami asal udah dua bere titin lagi nopo mau bulang-bulang para huna bolo tumpe kurang hafal dia ham ulus menyibaran mau setelah taima namang doki pas-pasuna Ima tutu. sinang orang na leku Gawe tulak. hati-hati kapel Bakol roham malah hudok tulang. Tulakku doho di bagas setikyon. Jadi sebelum itu kita beragam rebung nak dengan sen lubang lalu lubang batu alhami hula-hula sen bijang perpuri bahannya nah peserta di dalam lubang batu Lubab batu. Monani hari nami. Dunia siapa roba. Melihat di Boroniba napasaton atau Tuhan. Jadi sonido di lainiba. Di Botoniba. So tadba bilang-bilang dia mau kapargelik nam. Gimana? Perhaso tanong direng nai. Jalan talak sih bersan tikyong. Sungsong ini nang Tuhan yang kau ulah-ulah munang kaparabona di pasar tamu Tuhan nang hampir tutup memertangi itu artai segiat mak so membagi doa munai pangi doa tam disambut Tuhan ini dan tu bereu situ buana atau
situ boru bakal bikin emang ini. Ima tulang. Jadi semua ini biar orang nami, kalau mau ngapel urusan asa gawe, mana pima dia anak, mana pidi boru yang kapok perapuna. Nah kata yang naik deh, nyon bereni dong, bangula di ulun yang katuat teh, dia matotok, bisa apa ni ulun naik tok hot bereni dong, gawe anak. Naboy pagi utang no bereni dong tujuannya. Jadi semua ni pet nok ulos nalau sepasatan nan. Tung peten isor malay aku pagi dot nan itu tuhan teh. Saya kiat matu hafal lapin asuna. Semua ni masih ronon nan. Ima tulang. Dia sagogohan naik mado atan pas pandok nomor 2. Dia naik sumur kejam air petang. Di pinok permon lain. Saya tiga jam umur dia ada setrok tempat. Ima tutu. Tina sama Tuhan mengka. Tuhan tu narang bisa. Simorakir Manalu. Simorakir Manalu. Ido tutu amang bawa barumba. Nanti. Langsung ini itu eda. Aga Samuel, tulang majowa. Jadi satu tu itu amang bawa do eda langsung ini bereni besi Samuel. Rodo hami, jadi do masuk ni tulang kosot kunal hamde itu sebab Tuhan do saya nabang. Jadi masalah doroha di bagasi sadarion, tapuji matu harta, takasta boto. Ile berita tiurniari biasanya beres musim muda do. Alain boto Tuhan itu, saya na persona na manjalo pasu-pasu perbagasi sebagas dorong ni Tuhan ini. Ile do tiurniari itu beres. So ni so nang suari buru waktu kadang ada orang hurang panang aha. Marlas ni roha hita sude, so ni akan edu dengan muna. Jadi itu so ni pebere ulo si torok rabu. Perhiti ya do dabere. Dinalaho manjalo pasu-pasu sia Tuhan. Anggia maju tu, tutikinan roh. Itor dinitian do hamuna. Otor las rohani eda do amang bawan no. Itor marpahopu, tubuan anak do tubuan di boru. So ni majo hatanami sian hula-hula muna simorakin moliate. Moliate na tulang. Tulang pernami parbonan nami. Hula-hula ni apa ngarisan Rajai si Hobing Sonar. Melihat, jadi melihat mah tapasa mata nomor 2 di bata. Di bagasan ari nauli na ding kanon. Dia mo paparne ng porunang. Manang piga-piga alis anak taula. Kita do di utamuhan. Ope. Si maruhan itu hatay tokan ro sila dingkan na magkaparsorat tate. Jadi di obere atani na matu berdokor. Bolo anak ni parhalarin na. Konololo jamita. Anak ni dia itu konololo pukul. Hape nubi siap perjamita di bawah perjamita mati. Jadi dokter nami semuanya. Nangpe si tua bapak ho perdita. Bah dan pala semudakan kata tentara nate. Jadi hormat tu litna nate. Jadi di pas-pas itu harta bereda. Dilihat Tuhan maka daun nadeng kani. Kalau ada si horor nami, otik naik. Amsal telur saya ayat 3 bulan si foto todo rupa hasulungan ni roha alugo sabing ro nang haulio sorry pada na magkabir jahuba ilo si papuji-puji amin jelas maruham tuburukon baru berdedio di pas-pas Tuhan mahamu marana baru tujuan neron di pas-pas Tuhan sa kami pambunan sa napusonari ngalas berhan nami isuli na pas-pas Tuhan tamatin ito dah bereda ope di saat hata ni pas sama duhul nami baik matulang harbangan mah dalam tuhuda tangga belatuk may dalam tujabu sudia kahata pasu-pasu dan ilian na kahula-hula do raja abhamu may martungan ni jabu ima padang nami dah kapro padang namperudah mau lihat itu lang hutalo hami gondangon ate tajal mak pergunci nami Gabi apa ulus kami ke padang namperu nami Gabi emang gabi. kain mamang gondang dah hopar Itor langsung natin tulang dan salah kalian. Iya, salah lihat tuh mama.
Jadi semua ni mabuk parang ng baru teh. Gabi itulah. Semua lulus na pumasahan kami. Hatan itu au kaput tadi makira may sa nalumang. Madyo may sa nalumang ang kapasapasan itu hata julan na ron. Di pasapas itu hata ma hatok menasila di tiak dorna. Iba tu itulah. Semua ni kalau dia akan baru permisi mahami. Mulia tulang. Tagas sohua lusiha. Anope huha melate kami tulang. Alai do uduk serek ni roha nami pasiak joele kelek namion. Asa husi usiuk kami jo hamu katulang nami. Rap do na tulang nami. Tada na las roha nami. Pada musik nami. Gabi abang gabi. Asa husi usiuk kami jo salhu na katulang namion. Gabi abang. Laos di tonga-tonga di huria ido mangula. Yan akon nami na tahalasod di baga sa tikip. Gabi. Musik na marlas ni roha do au. Gabi bang gabi. Iya, kasih yuk tulang tay, kasih.
Raja nami raja ni tulang nami saluhuk na mamrahu pandohi kami mulai siapa na tulang nami. Karaja nami songonet musik kon lastro hatta tulang marulupuluk to ditta. Go kasi ni rohani tu hatta dihita na marhuluh marbobor kepala di bagasat tikyon. Karaja nami raja ni tulang dakola daging nami diulo si hamu. Langsung disaungi hamu pertodion nami marhiti hata nauli. Pangiduam mona tua mata nomor 2 di bata. Sai disahapot tu hatta mai tangyang munayak kerajaan nami tersahapi saluhut nanang tu pertudion nami tusong ni pesoba nami raja nami hidupin na tu gugun nami yang memarhiti hotang yang mi lam ditampai tu hatta maka pasu-pasuna do ragam di pasu-pasu libasana tu tikaran ngero asal lebih sangkap sianon dalam nami maniuk razai horas makara tulang nami horas sami totong amang baru marga sihiti sidok boti mahami ak kerajaan nami buhui maulota malade ma tulah dusrat tawah. Jadi siap kami katulang muna teh. Gabe tulang. Ya bubo paran ni na paur na pangarisan masih nasidura nami. Siya nomah dari kami tandang nasidura nami nagabi habi na paur nami. Dalam putih habi kanan ulan di batu pahamudos nasiro hadi. Martangiang dohami tomat tadi.